ku ijuere tukatwine meeting na other flag bearers and sitting leaders ntwetaga nyoni nyetaga ku mobilizing other leaders torole ngo mubwangu muno industrial park yaitu ya Toro region yakorwa nukwensingante nyingi ezisobole kutunga emirimo. So tuli mu negotiatinga na different stakeholders tobere ntorora enanka yabasuhuki kyegerwa. We are looking at different options korora ngo mubwangu muno industrial park yakora bitu nkabunyangabo tungiro hurukorato twacwamu ku negotiatinga na kibito haruhinkomo ine itaka lingi. So ekimu habizibwe biremeseze a mini industrial park mu Bunyangabo nuko kutagira itakire kumara. So to in the 2 government prisons mu Bunyangabo, and it's not a very big district. So to in Kibito to in Narwim. So nororangu ntwetaka ku negotiatinga na government Rwimi prison, Kibito prison services zayo garu Rwimi nukuitaka area Kibito tole government tutereho a mini industrial park. Hati ekyo turachikora abantu emirimo 10 negenda kuba ekozerweho kuyamba ensinganto mu Bunyangabo kandi government is willing na sente ezine hati kirahalitwa abibimbezi kweyokora mu mulimo tukasagika government tukayamba government kororangu nekora industrial park ensinganto nisobora kutunga emirimo. Baitu nanye nkakalenzi Victor ni nkora na amani korora nakora hiyo nakora insingante emirimo. By the way mukama wange ndiyo abantu abakwemployinga ensinganto nyingi muno mu Toro region through Finns Medical University yange, Great Lakes International Hospital, kanyombekere hotel rubona mbageta Mount Rwenzori Golf Resort and Spa in golf course yonka alone ne employinga ne emirimo abantu bengi abana bengi ensinganto kiddies abakora mu hotel. So nko umuntu ningi nyenda kozesa amani agange korora nalengaho creating emirimo. Baitu naitwe nka government nka bebembezi tuli mu kukora cyamani korora ngo twakora major industrial park no korora umanyene emirimo yende Bunyangabo tubetune mu kizibu cya bebembezi abamu kutunda emirimo. Usanga ngo I'm talking for Bunyangabo now kugamba ngo nosanga twine emirimo mu district baitu abagigabana bagitunda. So nosanga abantu ubundi barugira hara bayizere no bahebwa emirimo egyo. So atiki nakyo twetaga kimaraho ngo emirimo enke itwine abantu ababunyangabo bagitunge. Then as government turuwane korora twakora a mini industrial park Kibito nuko abantu bongera kutunga emirimo kandi na bigger industrial park ya Toro region nayo twetaga koragana na bebembezi abandi bona korora ngo basobora to government ya creating a industrial park because it will create thousands of jobs. Aho ntumanya tujakuba nicombeni tujakuba twabakurungi nico benjale mbeni ngambera abantu kusajika government ya NRM kwa projects na programs ezine mu kuyamba ensinganto kutunga emirimo, especially uturamara kutunga oil ya government obaratandika kugihaiga kugiproducing nimanya government neja kutunga sente nyingi okirezina saa zino kandi ezo sente if it is put into good use kuraba mbebembezi abali serious abakutekereza ihanga kurungi nkaito ba members of parliament ebintu mbija kuba kurungi. So ekemirimo we are really going to work on it no kora ebintu bindi ku sagike byemizano. You know we have a lot of raw talent kandi yesobora kubani abantu emirimo baitu abugama ngo abebembezi tubateire mani mukorana bakora kwanize byemizano akoro kwakuzana kurungi ati certain level kuraba mu talent ye yeine naba nasobora example kifora mulimo. For example ndiyo abantu abakupromotinga umuzano gwa boxing, maybe you have watched on TV or you have been there personally nka gura ring a lot of money no kungara kupromotinga boxing. You know boxing is a game yatakwetaga abantu bengi no kujahara. So kwa promoting such games, boxing, athletics, football, in that process nabo tubatukora ensinganto emirimo. So it's an all round
program kusagika project za government zikakorwa zikataye imirimo naitwe nkabebembezi kuleta our own initiatives, our own ideas kororangu abantu still ntubakora imirimo hakuba tukimanye insinganto nyingi muno kandi zikore very big percentage of our population. So itwe nkabebembezi tuine koragana kurangu twarwana insinganto zino zatungiye muno ko zitatufokera kizibu. So ndio abantu abakorora ngo tuine kukoza amani maingi korora insinganto zetu zabakurungi obu nabantu abakuru nabandi tabeberu. Wait honorable nturoraho noruga mu county ya Bunyangabo enzura tubetule mu season enzura obwegwa nyingi mu area kutune areas nka abantu bakwikara mu nsozi enzule batalibaniza usanga abamu amataka baswekerire abamu bafweriremo abandi ibintu byabo busisikaire iwe nko umuntu akwenda kujya mu parliament bakukome ubebembere ntura sometimes nbagamba tu government office ya nankizi yatororaho baitu like nikibatwarubwire kutunga ubuyambi abantu abo abatalibanizibwe landslides bintu kebyo bayinire mu ntegeka hati ndiomu abantu aba affected by landslides nenzure nyingi yakugu jwele nzure kagwa last season kanye nensamaki zange na saza nucyali mu maziga ga amani amaziga karuga mu mount rwenzore bidipa byone samaki zagenda worth a lot of money abataka bija bazetwara bakora pate but still on that incident ebichweka nkacyamukube bikaba affected badly katebwa masibwe na handi bakaba affected badly kandi nyowe ko umuntu nkabahikaho baitu Bunyangabo tugizire kizibu of infighting amongst the leaders. So twaburwa irakalimu erikuyamba abantu baitu obakuba baine kizibu. Otherwise no sanga government in a good programs ne soba kwa rescue soba kusagika abantu baitu akugamba ngabembeze baitu Bunyangabo babire muno mukurwana sangana for personal political benefit. Kituleterize kutagobora muno mu programs za government. So ekituine kukora one nukokorora ngo abebembeze baitu babaza kimbaba kintu kimu nuko turatungire kizibu itwena tugendera mu offices kukwatwa mu kuyamba abantu abatungire bizibu korora ngo basagikwa. So abantu ijwera amaziga kayija gatwara abantu katebwa I think abana nk'abantu nk'abasatu bakaferamu project business za abantu zatwarwa ebyokulya by'abantu byatwarwa baitu abugama ngo abemeze bitu bateje kurwanira abantu muno byahweraho baitu niroga michweke ibindi nkabududa na handi abantu bakutunga ebizibu ndora government ne bakompensating. So bungenzere kuseruruza nasanga anti yitwe tobere muno mukwerwanisa nkabebembeze abembeze bayemberwanisa muno nyoti imbere mbwebembeze baitu abembeze bekere ne berwanisa no sanga ngo tubayija muno kuyamba abantu baitu nanye nko umuntu mbayireho kandi obatungire bizibu mbasagikire abana kugambira aba mitandi abijweri tukakora very big contribution through Clouds FM. I have a radio station bajeta Clouds FM. So tukakora fundraising twayamba abantu twabaho kwikara twabaho ibyokulya baitu effort eyange nkakalenze Victor rundi banywani bange na abandi bakunyikirizamu yasobora kutamara abantu abatungire bizibu. So kakuba twaragana kabembeze tukakora team abemeze bakutungiye kizibu ntusobora bwangu kubayamba kuraba mu government agencies korana batungo busaki baitu ekindi abantu nibetaga na amagezi kuruga mbebembeze umulingo gwa abantu bakombekera mu kiramu nabensozi wine issues no sanga abantu bombekere mu mihande ya amaize yemanyirwe amaize mbere kuraba injure gwire arona history mbere amaize gatoira abantu before bagamba amaize tigebwa mbere garabiri. So ati abantu bayitukira mu nabensozi nabahansi baikeire ne baburwa mu kuhaburwa no kuboleka ngo aro no kutangira no sange bisarwe bimu bitaito mbiye taga kubugarishi nuko amaizo bugarija maingi garabemu bitaba bemeze kuteje bakakora pre yo manyito twenda muno kwirukira ekizibu kimazire kugwaho.
so nindera kukoragana na district leadership LC5. Honorable Msinguzi Peter is a very good friend of mine kandi naruga hayine nsozi nanye niruga hayine nsozi wowe tukabonero tuli mu nsozi so nyine konera nti turaingeginga abantu the society tukabegesa nko kubasobora kwerinda kusisikarirwa muno obakubatia batungira disasters inkazino nsobora kutangira mu biro bukongera abantu kufa bengi abo kuba tuberentura bamu no mu rallies ntubagambera iyo wayombekera hano mu line ya maizi mu line oyombekera mu ngezi ya maizi obugarije nigakwita abandi bali mu kufuruka at least yakora emirimo nteto ubukira asoboka kutahonka emiti n'ibintu bikwata maizi so abantu basically nibenda kubegesa no kubahabura so we have not had that in our leadership so ntwetaga kurwana korora ngo abantu bayigesebwa nko kubasobora kwirinda kano korora ngo twaba vigilant obu tukora haletererwa wundi enzura nyamwingi abantu basangwe bahaburwa mbere kini chikora kuraba mu radio yange and other media houses ukirenke baho baitu mejale obu tukuba tukoragana bembezi abandi netubazira kalimu obu kuba disaster government centers in ekikwetagisibwa nizo connections networks and ability yo mwebembezi kuengaginga government kusagika abantu okuba batungirekizo. Yes. Obalizeho nkoku nimugenda mu campaign nambazaho n'abantu nturora twina abantu abengi tubeta people with disability bait hati tubeta people with different skills. That is a disability skill. No, but they have different skills. Iwe mu campaign zawe otryingirota kurora ngo abantu abo no boli mu campaigninga wabingejinga kuranabo mu campaign zawe bali abantu abo nyowa cyo mugisa murungi mu campaign zange bali ki bali bamu abantu abalidingire campaign zange tindiomu hali aba basigire enyimo actually nyowe usoba kunkaguza abandi abatayine ko engagingire muna people with disability abatayine disability obengejingirota abo kuba nka Munyo Remedias are one of my county coordinators Mulema Haru Musafiri we district chairperson of people with disabilities is one of my top coordinators I know kuguru work Haru Museja Mwita Samona abanyanga bumba mumanya abahuririze aliyomu haba coordinators bange I know kuguru work kumharoho n'abakazi bandi barubona na hande na mbichweke ibindi bayingi abantu abayene obulemu ambiri yabo people with disability ba participate ingire muno korora ngo nabanserura akaruru habo kuba ine plan yo kukoragana nabo no kubasagika korora nabo nebebe sound yo mu hamuntu wa kufaya abantu people with disabilities. Yes, nyine for example abana banku ha basaries na banku erera ruho mwana naruga buhesi sabukaunte mbamwita Matovu umwana wo takura takubaza ubu nkabanyisimbire 2021 ngasanga bamusigire mu cyaro tubamanyire n'umwana mbere baramutwara akuzira imyaka 12 atasobora no kusoma habo kuba amasomera ga people with disability gari gatali bito umwana nkamu identifyinga natandika kumusomera since 2021 sazo nali nasoma kurungi muno haruho umwana wundi Nyamagoye bari mbenda kumusadaka uta kuruga bunyanga bunaruga bukuko bito bona mu discovering nasanga anti aineke kizibu naho natwamu kumuherera for I think sazo n'imyaka nkamusanju n'abandi bengi abantu asobora kubaza home so ndiyo muhamuntu wakufayo muno people with disability kandi ninja gumizamu nimba advocatingera nimba involvinga kandi tinkumanye cyo gama ngo they are people with different skills echo kisobora abwaki yakwa kuba mulema I don't know whoever is advocating for that I don't think nakora ekintu kikiri ako umuntu wa kuba disability tikumanyisa ngo tainability ubora no gurukumbe ja kugamba umulema ati ne kigamba abalemba bija kihaho batahibara lindi but that is what they are. What we have to do is accept them nko kubali kandi tubasagike kwebesa no kuba kurungi hata ugamba with different skills baso ugamba ngo ababeizi abasomesa abaki abaruki but this is a body issue ngamba ngo umuntu talinka abandi baitu aina amani ubundi agakira na no wene byone
So it shouldn't be a shame. I don't know if I become a member of parliament, I wouldn't advocating people with different skills, because a skill is what someone can do. So that may not bring out umuntu ainobulemu wakutalibaniziwa ya. Obalize honko olumwe oini somero. Idzweru tukaba twine ekizibu kya salaries, mostly this time eno ye kumalira. Nambere ba artist teachers batalibaniziwe abamu amasomero agamo bayerekera ku bayimereze imirimo yabo bagamba government yerugeye twongera hakasenta bokuba esaha nizo zimu amasomero gogamo agatukusomesa mu na ba sciences iyo nko muntu akusirira obwebembezi uno kigamba ko kikandwanyenze bakoleke. By the way, I'm the proprietor of Finns Medical University. Ntakagarukeremo kikaguze kinyenda kubanza kusima His Excellency the President of the Republic of Uganda, Yoweri Museveni. Last month akatwa charter. So Finns Medical University now is a chartered university. So mesa ba doctor, sahu, nurse, pharmacist, lab na abandi. Ndiyo abantu abakwetaga equality. Kandi nko umuntu ninihera abantu abengi bakubere emisara ningana. So the reason I'm contesting as a member of parliament is to take some of these ideas to parliament and discuss them. What I know na government nayo iri mukora icyamani kurora ngo abantu emisara nebenganiza. Tegambire takuja kubongeza. So nijya kubongeza maybe because of resources nicho wekera batakutungira emisara kuingana betu ni manya president enda kuwa natekerezaho rundi nabatekerezaho muno kandi nabaraganiza kubongeza. So ni inhera nti mubwiro utalware special uturamara oyo kutanika kuja na kasente kakabaho bona bijja kubana bengana bene standard salaries kuyao ngo unosanga bali basora kizaho bano allowances abako mirimo eno handi kukora tekuingana abako nosanga like for example doctor tasobora kuumura habwo abantu barwara all the time wetu nosanga ngo bundi umusomesa asobora gukora saa 10 n'ataha wetu nosanga doctor inakora Monday to Monday aina gukora ikiro aine na challenges za kurabamo uyo uri kusemeza umuntu akamarono akakufera mu ngara akakora ki tokora newe nkawatina hati yakakala wensi obakamuha I wouldn't see it as a bad thing. Baitu the general salary ngo abantu cyakubire kirungi babene bengana uko bona bakora bona abantu. So and it is not cast on stone. The reason we keep voting leaders and having new manifestos and having new government programs is that's the reason we vote leaders. So it is not a must ekiroho yesterday nicho kichakwa today na tomorrow. So hatu tukwa tungabebembezi abashaka ankaitu na president nasaba ubebembezi obundi kisanje ikindi ncholeka ngo naija with new ideas. So some of those ebimu hali ebyo emisara nebindi will be changed and improved by the government yetu ya President Yoweri Museveni. Maybe we are going to discuss that, give our opinion and ideas to the meeting a president or to the meeting as NRM caucus members. We can discuss that because the government nehuliriza abantu. So amaraka ga abantu agakwija bakozi ba government na abandi ni manyo bakwikara hakasaka nibaga discussinga. So nyine kuntera kwa amani inti mu kisanje cha president Yoweri Museveni chikuongeraho. I'm sure some things will change, some things will improve, and that is one of them. Ekisobora kuba improved korora ngo abantu bone baba happy akoba ntureza muna amaraka ga abantu nokora kwa abantu ababulikiro kanyine kuntera ati ebintu ebingi bija kuhinduka niba better. Yeah. Abo kubazaho gu ebintu ebimune bija kuhinduka leka twazeho ni ekintu ekikwatagana no musoro. Abantu abali mu abebyo busubuzi nabarugayoga barungibange emisoro government emisoro etuberire emisoro nyingi nawo munagamba nyonye na ka business yakataito baito omusoro gukusasura oli nagamba nyonye ntunda chai ni ntunda soda ni ntunda kibaitu taxes ezibakumutekaho naro abamutero taxes nyingi kandi kibere go kubanza ndwa kabira abantu mostly abebyo busubuzi namekana no complaining aho nyonye nihera abantu nibetaga kusomesebwa
abantu abengi bakomplaininga habo kuba tubamanyira habwaki basasura musoro abantu abengi tubakumanya ngo baino obligation kusasura musoro so hatolo bokumusaba akasente nka abantu ba business inteto nko musoro huwa saneza tunoja kumwiba hati agamba akasente kange kandi wakatwaru tati yewe nyobi expecting a government kubaha baitu bato expecting kwa government baitu nora ngo abantu abengi bakutunga kizo hora government jotu yambe government zo kuya government jotu yambe baitu government niwe na nyo so hati nyonda kuyambata government kandi yotakozereki so ikimbaine ngo abantu abengi nibetaga first of all kubanza kubegesa ekitakozerwa muno ekitongole kikuzorozo musoro kuboleka habwaki abantu basasura umusoro hati obakubona corruption itwine mu ihanga ukasanga basindikira sente zo ruguda bembeze bazirire abamu ukasanga basindikira sente zo kuremera mu government abakoze bazikosa kubi hati emirimo ubereza tubaba burunga abantu hati abantu baravali umusoro hawo kwa services bakwemba tunga itwa abantu benyini tuzubahire kurunga habwa corruption baitu nyine kunera antika kuba abantu baguma nibegesebwa habwaki basasura umusoro abantu complaint yo musoro yakuberenekia but I also think there are priority areas as a government isobora kusubsidizinga mulingo ogukubasara imisoro nuko areas zibakora mwezo zongere kurakurana bwangu for example ngo kungambire Iran Finis Medical University kandi mu Uganda tuine emphasizinga research kuseruza handwaire tuina abasawa abayitu tubakumara mu ihanga tuina kutegeka abasawa kusome kandi abantu abengi tubakwemara sente tibene nyingi so nosanga kusomesa omwana obusahu kiri expensive muno ndika sente nyingi so for that reason kakuba ebitongole nkebyo bitunga tax holidays on subsidies ujya kusanga ebyomo byokora marwaro byagurwa ultrasound scan zagurwa kandi zatwaro hansi mu byaro abantu basobora kuba kurungi so nkiyataga to balance one kusomesa abantu habwaki basasura umusoro umuntu akagusasura nayo gondeza hati nuko baramara gusasura nayo gondeza akagwikiriza then na government nayo ikamukora ibyesemiri kumukora kura umusente zo umusoro rugudu rukaba kurungi amaizi aba national tabagatwara bilhamu because I realize abantu nibetaga amaizi and they are able to pay for the water but national water is not able to take water to the villages who are willing to pay for it so umuntu ro bakusasura umusoro ukaija kuno ukayamba ukamukiza amaizi mukayi ukamukiza amasanyarazi mukayi abantu nibenda amasanyarazi and they are willing to pay for it so with government tesoboira kuhikya amasanyarazi everywhere kandi tesobora gatwara n'ubuli umusoro ukozereki gusaswira so kakube gatwara yo tokorana bazamusanyarazi ne batakasimayo cyamaisa nino genda mbyaro so hati kakubosasura yo umusoro akasente kaho kumusara amusanyarazi kagenda mukaka mukyara akabakurungi bakakugambira amasanyarazi ugaija bukuba mujukuru wasasura umusoro na wole nasemena ga yongero sasure gunde banditere na amaizi yongero sasure gunde banditere bankore ni rwale rirungi so it's a two-way thing kusomesa abantu bakamanya bakasura umusoro nibagonza then umusoro gusasure kubakora ebirungi basemere kubakora I'm sure abantu beje kusura umusoro bateka ine hati in cases tukubazaho nambiri umuntu wena eduka entaito baito umusoro gwa kusasura nugukera na sente sometimes ezasoba kubana ihabo tokwangwa na baba bamkwatire of course nikiyataga balance abakusasura abakulinga emisoro they need to be considered some of them are corrupt whereby all na yendo banzogire kiwa muhayo nuko akulinga umusoro ogushikire ndo omutaito ningira ko government ere mukutaho a very big effort rundi amani amaingi kumara corruption rundi gikesha I am sure nabo none bajya gendera abo kuba obukorora abantu nabajana bakulinga umusoro ne duka kuba ideally umusoro tugusegemerire kunyigereza umuntu osemerire kumulinga umusoro ogukuhika mu business ye ogwasemiri kusasura percentage ye yihikire beto ogama ngo nolinga umuntu umusoro kukirana nebintu ebiri mu duka ye no wizi kumwiba so kandi kikukirize bona amateka government gakikirize ninera abalengi bo umusoro abamu they also need to be trained. Yeah, these are the efforts of leaders. Nikyo nsabira abantu koma bembezi abarungi abasoro kufoka maraka gabo ikizibo tukikambwire bwa karuru abantu akaruba katunda
baka omuntu watakusobora hata omuntu watakusobora wagenda akabyamo bamarire nibabona so tubagamba ko mankitu abakusobora abo mbagira bati bina akasi akaruba katunde bakora ibintu nkebi so nico nisabira nti abantu kutuli musizoni ukukoma abantu bakoma umwebembezi wakusobora owasobora kubatekerereza owasobora kubaramuliza owasobora kubarwanira owasobora kugamba ngo umuntu wena arana aje kulinga umusoro banza mu training mitendera cye yakurabamu kulinga abantu umusoro bitu nosanga olemba mukoma from somewhere mbafaga mu muri mubuna gwaguzire eja sanga umuntu nakaduka ke mitwara abiri amulinga umusoro gw'imitwaro 100 agamba ratine cyompeire ni kulinga no gwatano kandi osanga umuntu asobora kwerwanira bitu there are some places ikakiyombe for example ni Bunyangabo bakaija bakoragana na omhabebembeze baitu aba district akoragaine kunyigiriza abantu bakabalinga umusoro mwingi manyo gwa ground rent manya ogwaki abantu bayikarakasa bagamba no tinsobora kubanyina enzu yange etere muna muntu yo kansaba umusoro omwingi muno ogunta sobora kusobora abantu bayanga bayikarakasa baleta dialogue bayikara umusoro bagukesha bayitwe kikaraba mbebembezi so nicho nisabira abantu bona bahulirize from all over the country the world abakorora Tayari TV korora ngo mbongera kwegesa abantu bakamanya umugaso gwa bebembezi hakwe ibintu ebimu nkebyo tizire deliberate government program mukusasura umuntu omusoro gukirana ibintu ebyine nindora no mbyaro byitwo no sangole nagenda kutana mu butale usanga abebembezi bakoraga ine nabahoza abaguru butale akatala akabakwira matunda milioni 5 ubona bakatunda milioni 3 hato bakagulize sentezi mujya maraka atwamu kusasuza abalimi abalisire bintu byabo mukatali no sangule ataninsa huye ya muhogo mbagitune mitwari 2 hati no muhoza nawo namusaba gumukichweko cyamwise ensaba gitunzire 10 weto ingiretse ba corruption amongst us no kutagira bembezi abakurwanira abalimi nkabo so ni nteranti kandi kiretereze mu bwiro bw'ubururu abantu bengi benda muno kutunda ubururu abamba bagura nkabaraje nkege ndike no babesingira kukoma tebakoma umuntu owine capacity hati nico nimbagambira abakomi uboragendo katunda akarukaho silingi za 10 ukimanye icyo barakulenga umusoro twire bitakuri bya mukatali uja kwisasura so koma umuntu okumanya ngo neja kurwanira oratware nkoko yawo mukatali ugitunde ubaramba koza ugitunde mtware 3 bakoze silingi 10 bakoro rugudu baito borakoma umusuma rundi umuntu akuguzire sente nyingi sente zakuguzire mukaruru nagenda kuzita hakatali umarire no sasura otunde koke mitware 3 bakoze umusoro gw'imitware yegi baito bale mukusasuroro yakozereke oyaguzira akatali sente nyingi kandi akatali akuzuba umubembeje wawa komeri no gamba ngo no mwenda so it's wena twine a role to play kororangu emisoro kuramune yeto yobutali kuto affectinga muno kororangu ne sarwa ne soborwa habo gama ngo abembeza batukomere ne basobora kuturwanira yes so abantu bayine kuba serious mbiro bwa karuru buno no kongera kusaba abantu manifesto zabo kutamwe ibintu nkebyo umanyira tito bokwika mu byaro nkoko handi ugenzera kusaba karuru abatako bokwika yati masaba akasero bokwikayo ga au tabaza bingi yiwe to akasera kaito exigero tulinde mu box tebako meetinga omwebembezi kubaza ibintu nkebyo ebikuba kwata kandi ebikuba fwa bayitati nindora ito nkabunyanga abantu bakugukire muno no ikayo mbabaza kuguza no kutukoraki eke misoro no kibaza hoki kandi bayina amasimo ga smartphone biro bino ay no sangole na ari mu cyaro ku mukayikuru na mayino mukano tene simo ya smartphone no wano tanika kubaza size nezi na tanika kutega na saving hati twine kizubu cya mane tulijagaruka kusaba urubundo turatumaze kuravamo ne baleta bwino ngo musoro kakorota hakumarira noja kusanga ngo abantu twaje kubamo committed ako abantu bayina evidence bayina bwino so kakuba nabataka beyongera kutukaguza no kutulega mu bintu nkebe kusaba kubita manifesto zaitu neto turagenda mu parliament definitely tujya kurwanira abantu at a national level
korora ngo barabya good policies ezikwata emisoro kandi ezikuyamba abantu ezitali mu kunyigereza dini n'abantu baitu abaloko korora ngo bayirwanaho ku training abakubasorozaho umusoro no korora ngo batunga obubalizo obwa ebintu nkebyo nkoko mulimo kukora polipo n'umuserera nkokubara abaterera akaruru n'musaba abantu akaruru field yokusangirote yokuserera mu akaruru then mu7 mukuru wihanga naiza kubali mu district yanyu ebiro byokwezi bena mwetekanize batankenyo abantu aba NRM kumtangira then okurora ngo akaruru kurugira ha mwaka gwa 2016 no gwa 2021 percentages zihireyo this time ya kera bamusagika muno nkabunyangabu 1 fielding sangirere kurungi abantu nkanye Kalenzi Victor bakampa flag nyesimbira nomo abantu abanyesimbira nabo haribo tukaba tuli hamu primaries kandi nkamusingiso bururu mutwaro gumu n'inkumiyezo ibiri so nyine kunena ati abantu abankomera abo ebe nabaraganize tibikahikirire nibacyangonza so field at least ebere peaceful abantu nibanyoleka nibangonza abantu nibakaguze bikaguzo abantu bali political alert so nindora field tabere nungi kandi bunyangabo kungambire ARM has strongholds za NRM eza man abantu nibagonza mu NRM nkiguma muno runikija kuguma muno omuntu independent lo kitebe kindi kusingo NRM president ali mukwija abantu tumwesungire no manje during covid ateije so abantu bengi bamwesungire kandi bamwenda muno abantu bali mu mundaga bakita batamaye mu rutoro ekinyegenyege kubora hinko kugaito no gitankanye no yihurota mbakita bati ikintu ekiri mu ole mugole ndo hiko bamugole omuniniro wale tawaza mugole waseme so ko ole mugole so abantu ino muniniro gwa amani bali president kandi nyine kunira kwa amani buli tukaba twine issues kukira muno n'ensozi abantu bali batatungire buhereza burungi bayikarakasa muzeiti bamakaruka ingi baitu twagifora nka priority area sazo n'ensozi tungire secondary school nka mitandi government yakagitwara nsura bali mukombeka secondary school kateba bombekere secondary school na projects ezinde za government abantu bagara umutima na naitwa abaine flag tuina amani ha ground msera karuka president nyine kunira kwa amani muno until this time president Yoweri Museveni na agenda kutunga at least 90% mu bunyangabo haboita ba flag bearers abatere mu amani tule bashaka msera karuka president tuine bintu bitukozere abantu batwikerezamu so kusigikira amaraka gankura kuruga mu bantu nyine kuna this time bunyangabo neja kubayo mu districts akuja kusajike nare muno kandi abantu besungire president by the way tukasaba president kuija kuwasa chata as a university at Haire so ni inherent yake nakyo kija kuongeza buru wa president abo kwa toro community twine mountains of the moon el chartered hati nenu although it is private when we are chartered in Torango in at least support kuruga mbantu no kuoleka ngo toro region taginagirize so nyine kunihera kwa amani really nti ijwera ka 72% by to this time 2021 ka 72 but this time naja kutunga more than 80% kusikira reception nyine ningira tujja kubahamu kiro cyakano jya korora amasemerero n'ingozi za abantu ni the president kandi nawatu wenda ningira one of the areas mbere president Yoweri Museveni aho feeling at home ni Toro region yes so abantu bamwesungire turi mukora nyomba Haire bus za Finis Medical University kutwara abantu hamukoro mbahire airtime ha Clouds FM korora ntuongara kusobora abantu no kuba no mukoro gutera akadingidi korora abantu bagwijaho I'm very sure bunyangabo NRM tina kizibu cyone kandi president bamwenda wait honorable mbegambo byawe ebyo kumalira hali abantu bawe ababunyangabo nabantu abatora abalenzire mukuru wihanga ninyenda kubasima
abantu abo kwenda NRM kandi tuine bintu bingi bitukwenda as a region, tuine bitukubanja as a region. So for that reason umuntu utukubanja tuine kora yikaraho bagambo munyebanza kufa kwaraki afuruka. So hati tuine kora yikaraho nuko ibintu bitukubanza akoleki abitui hazo zikakubarugaho msigare bintu bitakozereki tutabitungire nindora nka stadium yetu hanu umukama tweritaka neje kutandika kuombe kwa industrial mini industrial park ya Kibita ingambire ntugenda industrial park ya Toro region ya Amanda ntugenda. So for that reason tuinde korora ngo umuntu tukubanje twakora twagamba tukatwereka imicumi tukore bintu bye baitu nyongera kusaba karwa ka president Yoweri Museveni no kusaba abantu kumwenda yitwe nkabunyangabo. We are a bit disadvantaged because of our geography. Niitwa abakwatana na Mount Rwenzori kandi abareba ba ADF bali kuonga manya abanyamulenge baha bali kuonga abo gama ngo president Sabarwanyi generali mbamutina kuno batina kukoraki kuijayo. So kusanga umuntu nkogo wamuzaniramu ngo tuwamusagika no muyaye nsingo no sigaza abaseje panga babitekire baliyo kubalizira umuseje arugade abwemeze bakatwita. So ijo mbe ngambira abantu bunyangabo nagambi to have to be more careful nkabantu babunyangabo abo kubaka kuba president aruga haba IDF bakaija ni bitaka kozero byona so kutabirura so kufa tukabisiga. So ati abantu abo butine babunyangabo kutina ngumuzeyo no ataruga abo burwari bagambira baje ku makaruru tabaruko batuba maraka gabusa bakafa watakozereki batabibwinde. So ati ito tuwe mkuma 10 haba security ya president Yoweri Museveni. So nanyi nisaba akaruru kandi ati najativida sabira karuru nisaba ampa karuru 10 ngwatanize na muzeye na bembeze bagenzi bange tugirira kalemu tukoro obumu turulengu twatwarensi yetu maiso. Yes kandi nisaba abantu ibyo bembeze bitabarwanisa manyire bunyangabo iriyemu ha areas mu Toro region is very political akarugo kumuro gwenyine. So murogu nisaba abantu kwe controllinga no kororango oli kutakusagika rundo kusagikonde tuguri musango tuguri bwiko tibukwetaga kurwana kuterangana amabale no kukoraki abo kwitwa akarugo karahwamu buli muntu nagaruka amuremogwe. So nisaba tulindo businge kandi twongere kusagika NRM mani amaingi ensi yetu gende mu maiso. Kale mwebale muno ebigambo mbibyo mwabyehulira kuruga ha muntu owakwasire ebendera habo kitebe cha NRM kandi habo district Rundi county ya Bunyangabo nambera kugambera mu bintu byakuja kuba nayebembeza mukora abantu beno halimu ibintu ebyenyegesa kurora abantu emisara tukara basomesa baitu nibedimi zweri nagamba basemerire kuba at least emisara bakutunga nobwera beta kuingana ubundi bwa allowance nubukeramu baitu bagire nko kubatungamu kuinganizibwa rundi batungamu equality then agambera ekintu ekikwataganaho na abantu bano abali erguru munsozi mu subcounty nke yakatebwa nambe kutalwanzibwa landslides abantu wabo nabo naenda government esobole kwaneteka mu amani kanabo babasomese bamanyise bintu ke baseme kweyamba ku government etakatahira mu kurora ebizibu ebyo byasobora kuba nebihwayo munu mu county yabo ya Bunyangabo. Mbaire na Honorable Victor Kalenzi kandi ndo wakwatire ekitebe cha NRM ebendera habwa county ya Bunyangabo and Justin Nyakaisiki reporting live Kurugam district ya Bunyangabo. Back to you at Tayari.